Kulumak lixal lesil liqaqua Jesucristo Jos y Baom San Mateo. Meikoslan akshinchalkta saruchichoch chishkebal lituktukil usilal. Inka shinchalk chishkebal lituktukilal. Aam pan lichich. Spanak shinchalk chishhachbal likuin rikin lishchikwa. Likwabek rikin lishna. Utli alibek rikin li alibuamre. Uteblishik te ilokre lihunhun. Anake bakwili kwankep sa lirochoch. Likashal nasral shnash. Malach lishchikwa chikulain. An mokos kuluk takwang chokin solom. Ut anik ashal nashral li ralash kahol chikulain. An mokos kuluk takwang chokin solom. Ani inka naschap lishkrus ut tinstake. An mokos kuluk takwang chokin solom. Ani narak kolbal lishchuam tasach chiru. Autritisach lishchuam sa inkaba. An tistaw lihonilik chuam. Ani nakuluk ere la inikinskul. Ut linakuluk kwe. Naskuli kita kelancarkui. Ani tekulu kre hunak profet, banak profet, skah kamongkil profet di skul. Ut ani tekulu kre hunak tik chol, banak tik chol, skah kamongkil tik chol di skul. Ani tekeo hun sekak cikela, re hunak likoke bain, banak insolom. Relik cikian linki ere nak inka takanak cimaka tas skah kamongkil. Nak kira kek li Jesus di sakrabinkile di skabla hotit solom. Ki elk aran ut ko otis pukti senki li chabit esilal hoki ci solpale li tenamit ci sutam Judea. Ratin li kakwa, Intanyo kakwa.